may tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lilia, bakit? Ay nawaw, apay ka di ay Bertaw. Kaririing mo laang. Ay na, matanagan ak launay, bakit ka? Anya launay ti pagdandanagam aya. Natagtagainap ko ti anak ta ngagtrab-trabaho di syudad, bakit? Kat, Natagtagainap ka o amasikog ka numanay. anya? Pudnaw ti ibagbagak, bakit? Ang mga nikit dino nagpasikog manan di syudad. Ay awanan manayunan tumanan ti awiran ta. Naimbag kumamat no responsable dagiti nakasikog kenkwana. Saan mat nga raod? Dahita nga raw, bakit? Jay imunakan may kadwa nakasikog kenkwana. Awan, di da pulos nagpagpakita. Sa pala kumaa, nasana pudno tinatagtagainap ka. Hay, iyad adayaw apaw. Hay, makapabannog ti mangisursor. Naimbaglaangan tanagatang dagiti lakaw. Awagam man jay anak ta, bakit? Ay nawaw, apay ni Rosalyn. Ibagam nga gawid pailaang taggurigor ti aputa. Aggurigor kunam. Ay pinagtumar mo ka de iti agas na. Nalpasan. Awagam ni Rosalyn tapnam muna. Jumar, apaw. Aday ti silid ka. Kat ni Rosie ngay. At damot lang ijay, bakit? Nakaturog da adwa. Ay, una yan ti kastoy ang mapaspasamak. Parikot matla akanayo nan ti sumangsangbay. Hello, Nanang. Kumusta ka dita syudad, Rosalyn, anak ko? Ay, kung nasayatak mo't, Nanang. Apay nga mawag kayo. Aggurigor mat ngamin ni Jumar. Ay, nawaw. Kapag tumaron nyo iti agas na, Nanang. Nalpasan, inyawag kulaang ken ka, tanunawaya ka kat agawit ka kumapay. Ini, sana mabalin na, Nanang. Amuyo mo't nga da trabaho dito eh. Apay awan day off mo aya. Ada, inanak mo't to na aday jay, Nanang. Ay na, manu abulanan asaan ka nagpakpakita ka dagiti ubeng. Ni Nanang mo't, saan ka diyan ay bagak kada kayo, abisi ak dito eh. Saan mo't nga ruda mabalin nga gawid ak no kay kayat ko. Mga nuy, supay kit di at ipakaikatak iti trabaho. Kat, kasano nga rudan day ta? Ay nanana, nganusan nyo pa ilang dagiti apo ko yu dita Ay, na yun, aya? Sino di kinasarita mo iti cellphone mo, aya? Ay ko, aawan day chay. Apay nga rin nga madayo ka. Ibagak man laangan, tapno di ka agtuado kanyak. Ninanang di imawag. Anya timbaga na. Ada ka di parikot? Ada emergency? Wano anya? Awan mo di. Kinumusta anak laang. Kung naklakit din, ada emergency. Ala, aginda ka nga rudan ta maturuta. Nagtukbrasak pa'y biit. Muna ka na maturog. Masapa pa'y titrabaho intong biga. Okay, good night. Ala, good night. Marinelia, kumusta ngay tigurigor ti apukaw? Ay, kaasi na. Nakarecover mat tanja ubeng, maray. Ay, pagyamanan tayo iti Diyos, maray. Ay, maray. Kay, naghawid ka day ni Rosalyn. Saan nga ron, maray? Inawagak, ngambisi ka numan, iti trabaho na iti syudad. Nuapay nga may nga ijay tinagtrabahuan na. May mayat kumaano ijay sintraw. Taasidiglaang maray. Saan na mayadayaw kadakayaw? Isumati ko name, ngam di namat ngamin kayat maray. Ay,
Talaga nga dyan syudad ti kayat na nga raon, maray. Wen, maray. Jakman amo no anya ti adda ije syudad. Apay akay kayat namot ijay. Ay, dagiti amat ti anak na ngay, maray. Awan da magyaw, maray. Awan. Di damot pulos nagpakpakita kada kamay, maray. Ay, sos, kasi magdagiti ubay. Jay, sustinto launay kumaa. Tapno saan kay amarigatan unay. No, agadal na kita, kahit kasapulan nyo ti kwarta, maray. Hay, wen kumaangem, Awan mo bibiyang dagiti nakaputot kadakwada. Ni Rosalyn mo't ngamen, basta agpasikuglatan, di na amaw ti agpilay, maray. Anya nga tano, agawid ta iti lugar mi, Harold. May mayat pa tapno saan ta amagastusan unay. Uwin nga ron, takal ti gastos ta iti abang, sakot awan mo ti trabaho. Kaano nga rin ngagbiyahe ta? Ang kasanungatan ti trabaho. Online ti trabaho. Adamat siguro signal ijayan nyo. Adamot kit di, ha? Nasayat nga rin no kasta. Makatrabaho aklat ta ijay. Awan, ijayak mo't laangan nga agpas ngay no bilang. Mabalilat tamat no ijay ti kayat mo. Awan parikot di ta bakal. Anya ti kayat asawon daytoy, Rosalyn. Ni Harold nanang, nobyo. Ay nawaw, agkarasikog kamat. Nagpasikog kamanan iti sabali alalakay. May katlumot tanday tasikog mau. Sa bali ni Harold nanang, responsable alalaki ti nobyo kita. Ay siguradum lang, Rosalyn. Aywan gayam, di ko mapay ibagbagakin ko na nga anak ko da Jomar ken Rosie. No kasta, di na amaw nga dadwa nga anak mo ditoy. San pa'y nanang? Ayawan mon, Rosalyn. Kasanuno di na maaklaw dagiti ubeng. Siyak ti makamo nga agpalawag ken ko na nanang. Ay, talaga di ka agpampanunot. Nang, adda trabaho ni Harold. Awan pagdanagan nyo, taadda kwartana day jay. Kabailan na nga ipaay dagiti masapsapol ko. Hay, Jack, amuking ka. No kasta, da kayo gayam titimagdar nga inakan ama nagiti apuyaw. Wine, kasanumat nga main. Saan ba ta nagpakpakita nagiti amada? Kasi dangot tata, naku nampay. Diyak man ngamin amoy ti dadya Rosalyn. No apay nagpasikog pa ilang iti lalaki akas jay ti galad na. Anyat kunayo tata? Harold. Lawan kaun. Kaya't kadi asawon day ta. Nga anak ni Rosalinda Jomar kan Rosie iti sabali a lalaki. Ay, sana kaun agilimod kan ka, Harold. Pudnaw, tinaybaga. Anya? Apay ngayon libod na kanya ti may papan iti dahi ta abanak. Oray siyak. Diyak mat amaw na niya ti plano na. Talaga analay nga mangilimod na diya Rosalyn. Tauray da kami. Di mi amaw nga dagaya mong karelasyon na. Ti awanan bain ang babae. Agwin naswastan, Rosalyn. Da ka di basol ko, Harold. Ay nawaw. Agin di dyan mo kapailaan. Di ka maawatan, Harold. Impud no ni tatang ti may papan ka nagiti ubing. Anya? Amukon ti palimod mo. Harold, pagsaritahan ta kumana saya at ti maipapanditi da ito yabana. Saanan? Di ka madanagan. Mangtudak iti sustento ti anak ta. Saan ka di aplano ta ti mangalay ti papel ta? Di mo namnamay na mapasamak pa deta. Ulbud ka, babae. Sigurado nga adupay ti palimod mo, adyakan mo. Sana po no day ta, Harold. Naramid ko lang ang tikas jay. Tadyak kaya ta makiwin naswas ka kanya. Amok mo ta di mo maklon no bilang laang. Pasensya kan, nga makiwin na suwasak ken ka itamot lang. Saanan nga baliw deta. Pangasim, Harold. Di mo kumamot aramido ti kastoy kanya. Linoko nak lang. Linoko nak itilas od di dua atawan. Anya kayo matin, tata?
Ay nawaw. Anya ti basol ko aya. Abay magnin bagayo ti pudno ka ni Harold. Awanan ah! Bay mayatin anamuan na ti pudno, anak ko. Saan atong palbiag kat mailimod mo ti pudno kenkwana? Nakiwin naswas kat nga rod kanyakon. Ano iso ti desisyon na? Awan maramidan tayaw. Di bali nadamot itid na sustentaw para iti anak yaw. Didak ngamin maawatan tatang. Kasanuak magngay no kastalaang. Saan anasayaat nga daluklok kum apadam a tao? No naamuan na ti pudno kat nadismaya, desisyon na maday ta. Tinapatag kat aramidin na ti pagrebengan na kas ama ti anak yaw. At niya jay nadamag ka umaray. Nakiwin naswas ka numo ni Harold ken ni Rosaline. Hay, pudno, tinadamag mo, Mari Laura. Ay nawaw, iti anya ka numot ngay agapaw. Ni Rosalyn mat gamin inlimad na ti may papan kadagiti anak na. Anya? Naimbaglangan tanasayat ni Harold ken kuana. Oray nang ilimad ni Rosalyn ket nagkaray amang tedlat ta iti sustentaw. Agraman kwarta amagastos no agpas ngay ni Rosalyn ket isaw ti makaamaw. Ay kahit nasaya at ngarod ano kasta maray. Nagasatlatan ni Rosaline. Takasta ti kapanunutan ni Harold. Naku nampay, Mare. Saan akas kadagiti dadumaan na kasikog ken kuana nga awan bibiyang da. Hello. Anyat masapol mo? Jakon maanusan ti kastoy Harold. Kanayon laangan ang mapuyatak. Anyat kayat mo asawan? Kasapula na mangalata iti aya. Anya? Tapno ada mga sikaso iti putot mo ah. Si Kangay, anyat aramidam. Ay nawaw, tapno ibagakan ka. Dahito yun ti karigatan na trabaho. Ha? Basta, mangalata iti aya. Agbiro ka, kat sika ti makaamo iti sweldo na. Pag panunutak man pa, narigat mo't ngamin no siyak amin. Awanan ti mabatya para kanyak no mga lakapay itiyaya. Mangipaw-paw itak mo iti kwarta para kadagiti masapsapol yaw. Ipakaamok to ken ka, no, at mabiro kak ayaya ti anak ta. Sige, bye. Naimbag nga aldaw yun, Nana Laura. Ay, kasta mo't kin ka, Rosaline. Ay, anya nga minang ti masapol mo na kaong. Amangan ko nak, no, adam amuyo ang mabalin amatangdanan, Nana. Kasapulan mi nga mintiyaya, Nana. Iyaya, kunam. Nana, tapno ada kumamot tangdanan mi ang mga sikaso iti anak mi. Kahit si Kangay na kaong. Jakmot nga rodin kabailan, Nana. Makabanugmat. Ay, pasensya ka niya. Mawan mo ti amok, anak ko. Ni Jenny akanakan nyo ngay, Nana. Ay, awanan ni Jenny dito'y lugar tayo, nakong. Adan ijay Manila. Adda ti trabaho na ijay. Ay, ala Nana. Tulungan naktuman ngagbiro. No adda ti amamuyo, kat ibagayon tuman kanya. Anya jay nadamak ka, Rosaline. Mangala ka itiyaya ti anak yo ka ni Harold. Unang, tapno sana ka marigatan unay. Ay nawaw, kat si Kangay, anya kumati aramidam. Mapampanugak nga rodanang. Sana bali tani Harold mo ti makamo iti sweldo ti yaya. No, adaman maalam eh. Adamot ipaw-paw it na asustentaw. Dakkel day jay. Kat si ka, aramidam mat ati pagrebengam kas ina. Ay, hapon nanang. Didak maawatan. Agpada kayo kan ni tatang. Ay, saan anasayaat ti kasta akapanunutam? Mananggundaway kalaunay mat. Ibirbiro ko lang at ipaglakaak nanang. Ay. Saan anasaya at agundawayam ti kinaimbag ti padam a tao, anak ko? Naganulakid din nga amo na dyan nga anak mo. Hay, naku nampay, lakay.
Kaya't naman siguro ang tagpaliwawang iso akasta. Ipilit na ti mangalay ti yaya. Ay, wen kat inton agawid, masikog tumanan. Dahil nga raw, di na panunutay na talumutan ti anak na. Nagsasabali pa iti amada. Bagbagaam tuman kit day lakay. Ay, wan bakay. Talaga bagbagaak day jay. Saan amabalin tikas day ngar aramidan na? Pananggundaway mutan tikas jay. Kinawagam tumait ni Harold. Ibagam, adi na itid amin adawatan ti anak ta. Iti kasta kat saan nga agruam. Agyamanak ta sinong batam ti awag kaw. Anyat masapol yun, nanay. Numabalain kat kontrolam ti kwarta nga ipaw-paw it mo iti anak may barok. Ha? Kan uray di kan mangala iti yaya tapno saan nga agruam. Mabanbannog kanumod ngamin ti anak yaw. Ulbud na laang dayjay. Kabailan na kaday. Tilaang ngamin sadot na tinangnang runa. Kaya't nalakit day ti agpaliwawang iso nga ipilit na amangala kayo iti yaya. Anya? No awagan na ka, ibagam nga anusan ng asikason ti anak yaw. Uray awanan ti yaya, tapno adamot aramidan na. Agrason kalatta nga awanan ti kwartam, tapno saan nga agruam. Hello, ada nakasaritak amayat nga agbalin ayaya ti anak ta. No, sino man na ita? Babawiyang pa lang. Anya? Awan kwartak. Awan ipaswildok no bilang lang. Ay nawaw! Ay no kayat mo, di sikat ti mga sikaso iti anak ta. Tapno ammom ti rigat na. Sa anak mo't nga agkurkurang. Amok nga adda kwartam. Di mo lang ngamin kayat. Paidam. Anda ka mo't ang mga sikaso iti anak ta. Apay ang masapol pa lang ti yaya. Ay na! Makaparulod ka! Di mo urayan na siyak ti maumagan ka! Talagang idarom ka! Ha! Idarom ko dahi Harold! Awanan bain a lalaki! Ay nawaw. Itan niya agapaw ngay darumaw. Katadamot itid na asustento ti anak yaw. Sobra pa ay. Bagi na lang ti pampanunutan na! Ha! Tinakit di kayat ang mangala kami iti yaya? Apay nga may na mangala kayo pala ang katanda ka may. Isupay kit niya gastos. Kasapulan nga rod ti yaya, tatang. Agraraman ka may. Na! Siya pa'y dagraraman nita? Kita ma. Saan ang mabalin nga idarom mo ni Harold no awan mat na nagsarabasol na kin ka. Nalawag mo't nga dabasol na. Anya ti basol na. Katadamat sustento nga itid na. Ay anak ko, agpanunot ka anay bag. Ta ang mga nuinton madamdama kat sikat ti mapabainan ijay. Ang trabaho ako, nanang. No kayat mo ti agtrabaho, dito'y laang asidag tayaw. Anya? Agsapsapol iti dishwasher ti gayam kaw. No kayat mo, agaplay ka ijay tapno asidag laang. Adda oras mo para kadagiti anak mo. Manulaang mo't isweldo ijay. Di mo ipilit ti kayat mo, tawan mga sikaso kadagiti anak mo. Di mo ibaga, apanawam manan ida. Kuda kayo mo't kanita atang. No anya ti imbagak, isaw ti masurat. Di mon panggapan ti agpasyudad manan. Dito'y kalaang lugar tayaw, tama nga nuinton madamdama, kat agpasikog kanto manan ijay. Saan nanang? Pangaasim, kaipangag mo ti maibagbagaken ka. Nakababain ti kasta nga aramid mo. Punaw, tinakuna ni nanang mau. Iso adi kag patangkan, takaasi dagiti ubeng no panawam manan ida. Alawinin! Saan ako nga madayo? Kasta saan lang abukod mo apagragsakan ti pangpangrunam. Panunutam mo ti masakbayan dagiti anak mo, anak ko. Ay, nawaw! Saan laang kuma at ibukod tayo apagragsakan ti ipangpangruna tayo. Panunutan tayo mat ti masakbayan dagiti tattao amang namnama kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kukwayaw, nagiti haloblas kendarat amakit kita, pare Jose. Ewan pare. Ay nawaw, nagadon. Ewan at medyo nakilmat ti balay nga patakder may. Nangalaan nyo nga iti budget yaw. Urnong miya iti manotawan pare. No kasta, bayad tinateng nagitin lako yaw. Ewan pare, manotawan mit anagan-anos kami kanibakat kaw. Ay ket, congrats ka na kayo kan bakat mo Agyaman ako na pare. Nakamintumat kan bakat ko ti sumarono pare. Awan imposible iti tawan nagagayt pare haray. Nay, busy kan samat, Mari Shaira. Wen nga rod, Maray. Ala, kasla saan ka pa yun nga ginina na, Mari. Ay kat adalat tamat ina na, Maray. Italaang adiritso ti trabaho. Takas makita mo't, Maray. Adaw, dagiti trabahador may amasapul nga asikaswag. Dakol mo't nga minti balay nga ipatpatakter yung, Mari. Wen ata isumat ti arapaap mi ka ni Jose, Maray. Nabayagan a plano mi dayta abalay. Italaang anatungpal, ta italaang met anakaurnong kami. Mayat dayta, Mari. Da kayo ngay mat, kaano nga agpatakdar kayo iti balayaw, Mare? Aginggat kaano ngay nga anusan nyo ti kalapaw yaw, Mare? Damot at plano mi, Mari. Urayan nyo laang Adan tumat. Ay, wan Mare. Kasta ti mayat, positibo akanayon. Ay, wala. Adamot ti balay nga arapaap mi ti asawak, Mari. Dakdakkel kan napimpintas ti disenyo na ngam iti balay nga ipatpatakder yu, Mari. Aya, Amom lakay, umapalaklaunay kadagiti karubata. Ay nawaw, ita niya agapok. Una, tamadama maipatpatakder ti balay da. Agpatakder tantumot bakit. Day dakdakkel ngam ti balay da. Sa bagay, may mayat ti plano tangam ti plano da Jose kun Shairaan niya. Isungawan ga po na tapno umapal ta kadakwada niya. Adda puntom lakay. Itian niya agapo nga umapal ta. Ha? Saan laang nga isuda ti adda kabailan na mang patakder iti kasjay abalayan niya. Naalam ti kayat ko asawan bakit. Ala, agluto ka man kit tani, mabisina kon. Ay nawaw, di ka pa'y nakalutong lakay. Si kalatan ti agluto. Naimimas nga mintilutom ngam tilutok. Nagpatakder magayam ti kaarubayo iti balayda. Haray, anak ka. Saan pa yan alpas na nang? Madama pala ngay patpatakter da. Kamamuyo lang. Wen tay talaang muumanay na nagpasyarak dito yayan yaw. Kada kayo ngay. Anya mo ti plano yaw kan ni Ebilay. Ni nanang mo. Kontento kayo kadilatan iti ada ka sa sadyo ita. Kontento kayaw iti kalapaw yaw. Anyat pagkitkitaan nyo kada kami nanang. Awan plano may? Mano watawanan nga denden na kayaw kan ni bakamaw. Ang mawa mo nagbaliwan ti biyag yaw. Agpatakder kamin tumot iti dakkalabalay nanang. Agure lang amin Adan plano may? Ha? Aging gakaanaw nga agplan-plano kayaw. Ay nawaw, dumteng tulat ta kaday. May patakder minto ti balay nga arapaap may. Dakdakkel pa ya, ngam tay balay ti karuba. Na yun, aya. Adamat basit urnong may.
Hanggang saan mila nga kaya tagastusan ita? Ay ngam kita inyo Tamagan no maibus day ta nga urnong yaw. Kaawan pa'y natungpal kadagiti plano yaw. Sikaman pa'y tagsibog, Emily, bakit? Ay nawaw, apaya siya tibaon mo ngay. Upat nga aldawan na saan na nasibugan timulat Ay ka, mapan ka Si katilalaki, ang syakit din tibaon mo ngagsibaw. Na, italaang, tamading nga rutirik nag. Diyak ka ba alam tagsibog? Anya nga italang, kano siya timbaon mo, hindi na palaba sa lawas? Bayam latan. Anit ko na. Nalakamot kit iti pipino ita Uray saan na masibugan. Sayang ti banog no nalakamot lang ti presyo. Ala, 5 ka kanuay ha? Isumat ti mangagaw. Lugi tamanan No masibugan ken maabunuan pa'y dagijay. Nakarkaro man na malugi ta. Ay, anya pa'y nga raw no nalakamagayam ti presyo ita. Maturog tay latan Kunaklakit day no asino jay naka-flashlight. Si kamagayam, Shaira. Ay, uwan nana. Narabian kami nga rod kanila kay ikaw. Nagapuan nyo Ijay man garden nana. Ado nga may ti trabaho am aramid ijay. Sobra mo ton kikinagagat yung agasawa. Masapa kayo amapan ijay garden yaw. Intun kwan, marabian kayo manon nga agawid nakaw. Ay, uwan nana. Talaga akasta. Masapul nga aggagagat tayo. Tapno matungpal, dagiti tarigagay tayo. Awan mapasamak itibiyag tayo, no nasadot tayo, nana. At dati puntum dita na ko. Awan na saya at apagbanagan titaaw asadaw. Kung nalaki din ay munakan bakit? Ay, pasensya kan. Usay, tinaktak ko ni baka mo. Okay lang na. Awan pa record dita. Agpatuloy kam nga rodan, nana. Agistorya tay tumanan inton maminsan. Alawain, agan-anad kayo mut adwa, tanay. Nasip ngut tay. Silawan nyo na imbag tidalan yaw. Narigat ti maaksidintay. Mayatan bakit? Ado ti danom iti house. Wan lakay, mabalinan apagsibog. Nasayat may nukasta. Wagayam. Saan may gayam nga sa sikas wanda pare-hari di gardenda? Ay nawaw, anyat kaya't mo asawan. Sayang da dyan. Saan mo ito na nasibsibugan? Amangan mo't no naliwayan dalaang. Dadamit na kanayo na di balay da. Imposible no nalipatan na nga damula da. Ay kasaritam to ani pare-hari. Wain, kasaritat tao. Sayang ba't ngagpaiso na dyan? Nalakati pipino ita. Ngam sigurado nga danto manan nguminaan na. Karirin yun samat pare-hari. Uwan nga ron pare. Naaldawan kami manay. Dati pakapuy-puyatan dyo ado pare. Oh, ada ka di masapul mo? Di mula yung pipino pare. Saan yung multi na sinibsibugan? Dadya ka day. Awanan, sinadutan may ta, nalakamot lang ti pipino ita. At mo nga ang mga nadantong uminaan na pare. Sayang mate. No, kayat mo di aywanam. Tas si kanton ti mangilako ti bunga na pare. Ori kayat ko, saan mo tamabalahin ta nalawat ti garden mi kan bagat ko. Kanayon to, pa'y nga overtime kami. Masapa kami amapan. Intong kuan, marabyan kami nga gawid. Kasjay nang aruton na. Pagmula kami tulatan no ka. Sigurado dakkel tilugi mi no aywanan mi pa'y na ijay. Anya? Haray! Haray! Mabigla na nang pumayag. Hey, Nakaumay kayo, mate. Anyat masapul yaw. Anya tararamidin yaw nga gasawa, Ay nawa. Apaya kasta ti salud. Sudyo na nang. Ada ka ti parikod? Di mula yung apipino, Di mo mapanunuto na sibugan. Ako nagasang manday ta. Alas 10 iti agsapa. Nakaturog kayo pa ilang agasawa. Nagagangay na nang.
Kasano nga ro da matungpal dagiti plano yaw, no day tamo maturog ter aramidon yaw. Matungpal to Ay naapaw, hay, awan lat ammo kaun iti sadot ataaw. No ituloy mi nga iwanan na gidya pipino. Dakdakkel to tilugi may nanan. Diya kambo kada kayo nga gasawa. Drawing tumanain dagita a plano. Kalpasan ti manu atawan, at damot ten balay ta, ken nagatang tapayan ti lugan nga arapaap ta, lakay. Wen nga rod bakit? Malag-anan tamad lang, o rekas kasanaw. Kasano ngayon ti garden ta? Ituloy talata ti ag garden. Mga alata lang iti kadwatang agtrabaho. Iti kastagan saan ta marigatan unay. Sige. Kasaritan mangkid iti kapsat mo, no kayat na. Taure iso ti tangdanan ta. Di nalakit di kayat no saan nang am-am mo ti kadwana, lakay. Mabali mga agbiro kiti kadwana. Dua nga raw ti alaan ta. Wen ko mabakit? Sige. Awagak ti kabsat ko no anya ti kunana. Bareng umanugot. Takay, lugan ti karo ba dyan na iparada iti parahangan da? Diyan mo bakit? Ay nawaw, di mula sinaludsod ni Jose. Busy damat nga road. Kasano ko makasarita kay dakit kanayon namat nga abdada iti garden da. Ay, gumatang tantumot iti kasta lugan talakay. Ay, uwan mo ta. Makagatang tanto iti kasta, bakit? Adanto ko naktumay. Kano nga ta? Arapaap ko matimadan iti lugan na kasta lakay. Tapno adda sirbis ta. Urayin ta ano kaano. Adanto, bakit? Aguray talang. Ito to, ti apaw. Nay, si kamat gayam day ta, Mari Emily. Adda ka magayam iti unag, maray. Ay, lugan nyo dito, maray. Wen Mare, lugan me. Ay, manumay, ti kasta lugan, maray. Nangina Mare, iso nga italaang ang nakagatang kami. Ay, nawaw. Kasta ayaw. Wen, awan mo tinala kaalugan. No kada tayo a simple a tao, nangina amin. Sinayang yung amin, jay mula yung apipino idi Mare. Chimmambakay kumano inaiwanan yung anasaya at dayjay. Napalabas ang day tamare. Saan mo ito na maisuble? Ay kat, ipadas yung manan ati ag garden, Mare. Ay, awa mo nga rudin pagpuunan, maray. Naibusan ti kakaiso ng ornong may. Manuatawin nga mino na saan kam ang naggargar din. Amangan ko nakno da kwartayo ni tananang. Ay, nawaw. An-anuan nyo ti kwarta, haray. Pagpuunan mi kumakan bakit ka. Aggardin kami tapno damat igatang mi itilugan. Nay, apay alugan. Kasaan pa'y mo't na ipatakder ti balay a plano yaw. Lugan na yun tara paap mi tananang. Ay, nawaw. Drawing sa mo aming nga rapab yaw. Alamat tan ananang. Pautangan na kami tapno makapangrugi kami manan. Ay, awan kwartayo aya. Awan nga ruday. Naibusan ti kakaiso nga runong mi. Mati kwartak. Napay mo ngamin nga inurayo ang naibus ti savings yu Kasano nga rudan iti plano mi. Ay nawaw, di kaya garapaap iti kakastabanag, nusadot kayaw. Tanay, agbalin manan a drawing amin na plano yaw. Anya tin baga ngay ninanangkin ka? Awan kanot kwartana bakit? Ay nawaw, kasano nga rudan dayta? Naibusan ti urnong talakay. Diyak nga rodam mo. Narigat mat nga rod ti umutang iti sabali a tao. Pangalaan tanga rudan iti pagpuunan tangay. Awanin na. Masapol samot nga ag-apply tayo iti trabaho. Anya ko matitrabaho nga playan tangay? No niya ti mabalin nga playan, di sulatan. Di tan agpilay, tawan mo't pagpilyan ta. Nag-apply ako kas dishwasher iti restaurant ti kasinsin ko.
Ang mga no dapat bakanti ijay ang mabalin kong applyan, bakit? Ay, hawanan lakay. Ag construction kalatan ano kaya mo? Ay nawaw, tulungan na ka rod tawan mo't amo kapag applyak. Bayam, kasaritak to ni Kasinsin Hubert. No, kayat mo, di agtrabaho ka iti ayanda. Tapno, asidog laang. Uwanin nadalakit di bakanti ijay. Ay na, naimbag kayo pa'y, Mari Shaira. Naimbag ko na, Maray. Una tamayat ti biyagyo ita. Saan kayo nga grigrigat? No saan kami naggagagat ide, awan ang mga nuagrigrigat kami mat ngaging gaita, Maray. Ay, da kami kan lakay ikaw. San pa'y anatong palmot ti plano may ngagpatakder iti balay may. Kan gumatang kuma iti lugan may. Ay na, Maray, useless mat ngamin ti agplan-plano, no awan mat na yun agagat, Maray. Ay, owen nga rod maray. Ure, agbabawi kami, naladawan. Ado, tinasayang apanawin kan naibusan ti urnong may. Ni pare ko si masabat ko Ay, ilamang ko di sardinas kantoy aginatang ko. Tapno sana nakababayin kan ko Ay, ito, ilamang mo, pare haray. Ay, kwa. Awan na ito pare. Sika, gindi, may. Sa dino ti papanang pare. Disinti ti kawus mo Adala si Kasuke di sentraw. Sika nga, eh. Agawid ak pare. Adala napan ko ginatang di testaw. Sige, agpatuloy akon. Ay na. Naimbaglagan. Saan na nakita ti ginatang ko? Ay, nakababain do bilang lang. Mano at tawinan ti napalabas. Iso na lang ti masinsaw. Kat na kami iti asawak. Agrigrigat kami latta. Dahito lang ti manayan ti kwartata bakit? Awan pa'y sweldo. Ay, anya nga rod na. Anusan ano anya ti adda. Umapalakman iti karuba tayo. Ay nawaw, si kalaang nga ya. Ure siyak mo ta. Kita ti biyag da ita. Saan da marigrigatan? Akas ka na ta. Nalaing da ngamin ngagdiskarte. Kan nagagudda. Iswa da ita. Nagunod da, dagiti arapaap da. Sana kas kada tao nagpatinggalaangan iti plano. Sayang nga rod bakit? Ado apanawahin tinasayang. Ay, naibus pa yun ti urnong ta. Ado ti plano ta ide, ang uray maysa. Awan pa'y natong palakay. Wana ta bidot dagiti desisyon ta bakit? Nagbalin ta asadot. Isa kastoy tinapasamak. Nagbalin na drawing amin na plano ta. Agbak to zero tapay marin. No naggagagot ka kumamot ide. Awan kumamot ati pagbabawian ta ita. Saan mo na mabalin nga isublita tinapalabas? Ti kasayaatan nga ramitin ta ita. Kat aggagot ta amakipurdiya tapno agbyag ta bakit? Ay nawaw! Di tay agsadot-sadot. Tati kinasadot ti mangyadayo kada tayo itinapintas a masakbayan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ngay man ang tabong-bungo ng lovely bakag. Ay nawaw, kas makita mo't, regalo manen Sabon kan chocolate matleta. sabon kan chocolate para kan ipag-erika, long sleeve mo't para kan itatang. Sigurado ang maragsakan lagi jay. Sapay la kumaalakay, Mayat tirik na no adda manugang kan ipag ama nagregalaw. si kakit di mo't lakay. Pudno may. Kada kami amanugang ni tatang, saan laang mo't asyak ti managregalo. Ket no sikat ti consistent uray simple lang ti regalo. Jay daddo maamanugang ni tatang, espesyal ti regalo da. Nga, sagpaminsan may. Alawanan lakay. Aramidem meten no anya ti aramidem ijay. Di naktaktaken. Umayak man, tatang. Anyat masapul mau, lovely na kaong. Inyeg ko laang ti regalok para kada kayo. Daytoy ti bagyo. Para matken ipag-erika to'y maysa. Ay nawaw, saan ba ta masapul at tinawan? Ngay kan na kami ti regalo may anak kaw. Ay na, tatang, awatan nyo kit din. Kastuyak at talaga tunggal Paskwa. Isu ako na ti daduma ama nagregalo ak kano. Uray simple lang ti kabaalak nga irregalo, naragsakaklat ta. Mala, agyaman kami launay. Uray kaskasanaw kat adamot na awat mi arigalo ita Paskwa. Awan anyaman na, tatang. Agpakadaak matlaangan. Ay nay, ang kapi-kapay ah. Inton maminsan to, tatang. Adapay nga minlakad ko. Mala, agan anad kamot nga raw. Rumwar kan samart, Erika anak kaw. Wen, tatang. Adalakad mi, kadagiti gagayam ko. Nay, anya nga itainigaman nyo. Regalo ni ipagmukin ka. Asino nga ipag ko, tatang? Ay nawaw, ni ipag mo lovely ah. Anya nga'y mananday ta? Awatem kit din. Mala, idiretso yun, iti silid ko, tatang. Kitkitaan nyo nga grubrubwat da tao. Mala, lukatam tawin to nagawid ka. Wen, amangan no saglalakan tumatla ang tilinaon day ta a paper bag. Na, di ka kit di agyaman, tadamang tad itirigalo kin ka. Aha, jak tupay nagustuhan ti inregalo day jay nga ipag-lovely idi napalabas atawon, tatang. Ay nawaw, si ka lang aruden tinikkan day tirigalo, si ka pa'y tinareklamaw. Kat, linukatan yon ti regalo yo, tatang. Wen hindi pa'y may sangaal daw. Kat, anya nga iti inregalo day jay a lovely kada kayo. Long slave kan chinelas mike. Amangan mo't nuwag-wag laang ti inregalo na along sleeve kada kayo, tatang. Ay nawaw, saan ba ta? Brand niya o tinregalo na kanyak. Sika nga'y, anya mo tinaawat mo arigalaw. Sabon kan lokal at chocolate. Anya lokal at chocolate mo na sasawam. Lokal ta saan mat nga imported ti chocolate nga inregalo na. Mayat nga agpayso ti paper bag anang ikargaan na. Ngamkas jay mat gayam ti linaon na. Agyaman kalata nga may, tada na awat mo o rekas-kasanaw. Ay natatang, madlaw akayat na laang dayjay ti agpa-impress. Naimbaglangan ta nakaumay ka, manong. Apay ka di ading kaw? Isublik dagitoy. Atoy. Ay nawaw, anya nga na kita? Ay kat dagiti inregalo ti asawam kanyak manong Pipito. Nay, apay ngay sublime. Jak nga rod magustuhan, manong. Anya nga'y dagita nga inregalo na kanyak. Kita ang amin kabaalak ti gumatang iti kasta asabon kan chocolate. Si kalangarudan ti inikanda, si kapay tinariri. Amok kayat na lang dayta ti agpa-impress iso arigalo kanumat arigalo. Sipod pa'y ini, kat managregalo at talaga ni Lovely. Isubli kong dagito at chocolate kan sabon. No, di mo kayat. Mudtaw ita kukwakaon. Nagadulakit din arirem. Di mo amaw ti mga presyar ka dagiti regalo amaw-awat mao. Merry Christmas, Erika! Kastamat kada kayo, Nana Sarya.
Iso na laang atawan maitid ko a regalo para kada kayaw. Ah? Ay, okay laang, nana. Narigat mo't laang no adda itad yu kanya kadyak tumot laang magustuhan. Ah, Amo yun, no anya ti kayat ko asawan, nana. oray anya pa'y a regalo ti maawat, tinapatag kat naggapo iti puso. Narigat nga tati agpapa-impress, nana. Kas iti ipag ko managregalo ka no. Ngam no makitam dagiti irigregalo na, ay na, talaga, makapadismaya. Anya? Amuyaw, no anya ti regalo na kanyak, nana? Lokal asabon kan chocolate. Lokal mo't nga ibagbagamot. Ay nana, talaga lokal. Kaslamot laang tasabon ala kuyo, nana. Daytaw, Dayta nga rod, nana sarya. kano nangina ti presyo dayto asabon, kanabanglaw si ka. Ay na, no siya klama isa. Saan ko maapresyar ti sabon a regalo, nana? Anya? Aglablabos mo't dayjay akabsat mo, Pipito? Ay nawaw, asino akapsat ko bakit? Dayjay nga Erika mapanakit di is-istoryaan ti maipapan iti inregalok asabon kang kuana. Ay, makapabusor lakay. No di na kayat, di insubli na latta ko makanyak. Kinapudno na, kayat na nga isuble ngam innala ni tatang. Ay, no amukla ang akas jay ti aramiden na. Jaklatan ko mainik-ikan. Inton sumarono, di mulatan ikan bakit? Ay, talaga asaanan lakay. Maupay ta amang ted iti regalo no kastala ang ti maikan. Naririlaunay mo't. Pasensya ka ni ti kapsat ko bakit? Awan ti basol mo. Talaga laang anaarte ti kabsat mo. Diyak ilibak na ita, sipod pa ini. Nagano ti riri na dya tao. Uray simple abanag lang, agriri adagos. Naimbaglangan, tan naranaan ka dito'y dalan, Erika. Apay, adda na patag nga ibagam? No adda ti parikot mo kanyak, diretsaan nak. Anyat kaya't mo asawan? No di mo kayat ti regalo nga intad ko kang ka, isublim. Saan ang masapol nga istoryaam iti sabali a tao? Ay na, inistoryak lang mati adda iti kaunggak anya. No maipapan iti kakastaabanag, saanan ang masapol nga istoryaan pay? Saan mat amabalin nga ipilit yun no jak kayat? Di ka madanagan. Maudi day a regalo ang maawat mo kanyak. Awan na sakit abakrang ko no bilang laeng. Ay, nagrigatan ay ti kastoy. No awanan tinapatag nga ibagam, agpatuloy akon. Jak kayat ti apa, imbagak lang ti adda iti kaunggak kunak manan. Kasta unay ti unget ni Manong mo Pipito itay. Apay ka no? Anya launay ka no ay ti pagpungpungtutan ni Manong tatang? Wan atasang kaistoryam kano mati regalo ni ipagmukin ka. Hindi pa'y Pasko na dyan Apaya di ka agsardang. Ni tatang mat. Saan anasaya at ti kasta galad? Apay di yu ammo, di kunada voice out tatang. Voice out dita nga. No amaw nga damasaktan iti isawang mau. Nasaysaya at no agulimag kalatan. Alawanan, basol ko no basol ko. Ay, pangasem. Di ka agar-aramid iti banag apangguraan ni Lovely ka na tayaw. Di ka agar-aramid iti pag-aapaan ti pamilya tayaw. Naawatam. Ay, umadani-madan ti Paskwa. Wan nga rod nana. Mano abulan laengan kat Disyembre manen. Kita laang Ay nawaw, ti anya nana. Ang mga no agaramid ka manan iti paka-istrisam. Gapula ang iti dayta a regalo. Saanan nana? Sigurado ak asaanan ang maulit ti kasjay. Tapilyak ana imbag no asino ti ikak iti regalo. Pilyak dagiti tattao nga amuna ti mga presyar. Ay tapno awan ti parikot. Nakunayo pa'y nana. Narigat ang maikan iti regalo dagiti tattao a nareklamo. Sika lang arudin tinangtad, makangag ka pa'y kadakwada. Regalo man ang tabungbungan ng bakay.
Wen tapas kwa manen. Tinawan lang nga nakastatyar aramidam. Isumat nga min tinakairwa maklakay. Di mo ikan ni Erika. Wen lakay, awan ti regalo na. Ni tatang laang Anya nga tinregalom ka ni tatang. Sapatos lakay. Ay nawaw, nag-level up ah. Wen taaddamat kwartak nga igatang ko. Inted ni boss titang danmi. Barang maapresyar namanen. No ni tatang, sigurado ang maragsakan na dyan. Saan mo't kat di anapili? Ure anya ti maawat na regalo kat naragsaklat ta. Sana kasi ti kabsat ko ang reklamo. Merry Christmas, tatang! Merry Christmas, mate. Lovely anak ka. Regalo para kada kayo. Ay nawaw, ay yaman naklaunay ah. Tinawon nga damaw awat ko kin ka. Awan anyaman na, tatang. Talaga akayat kayo nga ikan iti regalo. Anya nga itilinaon na ito akahaon. Lukatan nyo Sigurado magustuhan nyo day tatang. Ay nawaw, sapatos mo't gayam. Tapno ada isuot yun numapan kay makimisa. Nakitak nga min adaan ti sapatos yo. Isuan na panunot ko sapatos latan ti irigalo kada kayo. Ay na, kamaudyanan na. Masukatan mo't lang ang tindaan sapatos ka. Ay nawaw, nangalaan nyo iti baro a sapatos yo, tatang. Inregalo na lang kanyak na ita. Asino tinangirigalo, tatang? Sino kumapay? Ti ipag mo No kasta, inikkan na kayo manan? Wen, inyag na ijawan ka. Awan bagay, awan sapatos ko. Awan matimba tinaaparakin ka. Anya? Narigat mat ano'y kan na kaitirigalaw sa agririkan tao. O di sayang mait. Awan mo't sapatos ko, manong. Sapatos mo't nga bagbagam si ka Erika. At damot inregalo ni manang lovely ka ni tatang. Anya kumaita, no rinigaluan na ni tatang. Bagik mo't ngay, amok akwartam mo't lang ti inggatang na iti sapatos nga inregalo na ka ni tatang. Ay nawaw, kamali ka ading ko. Tapno'y bagakin ka. Bukod na akwarta ti ginastos na para kadagidya regalo. Anya? Kat naawan man naawat mo, basol mo matlaang. Nariri ka ngamin. Ahaw, no adda panunot na. Aguli magkan. Ora asino mat madismaya no nariri ti tao nga inikan na itirigalaw. Adun tumat sao mi di napalaba sa tawan. Anya nga ita. Awanan na awat mo. Anyat planom lakay. Agawid tayo kadi ijay lugar mi inton baro atawan? Saan mat nga roda na aprobaran tilib ko bakit? Ay nawaw, kasano nga rudan day ta? No okay lang kan ka. Itayan ni tatang latan tapno as-asidag. Mabalin latamot. Ala, kasaritak to nga rod ni tatang. Iso na lang taamangan no agsubang kami iti kabsat mo. Saan mat siguro? Bakit? Sigurado nga aging ga ita kat nasakit tinakam ni Erika kanyak, tawan na awat na arigalo iti Paskwa. Liklikam latan Adamat kot din ni tatang. Kabuteng ti kabsat ko ni tatang ko bakit? Kumusta ka mo turn, lovely? Nasaya at latamat tatang, iso na lang ata ko silap mat ako silap ni Erika. Di mo ikaskasulatan na dya tao. Nasakit lang tinakam na ta saan mo nga inik ka ni ti sapatos. Kasano laangan no? Di ka madanagan, tadaak. Di na maramid da dya ti makiapay ti sangwanak. Ay huwan gayam, dapay mo't nabati a barbikyaw. Amangan kunak no kayat yun ti mangitunaw. Uwan man tatang, mangirwar kayo no addapay. Mala, mabitla nga raw tairwar ka. Happy New Year, Nana Saria! Kasta magkang kalablay, Happy New Year! Kumusta nga iti baro atawan nyo, Nana? Kas iti sigawd, mayatlat ta. Awan magki dinag-aapa Da kayo ngay. Damag ko kat nagbaro atawang kayo iti ayan ti katugangam. Aywan, Nana, ada nga min trabaho nila kay ko. Kumusta mo taon ti trato ti ipagmukeng ka? Saan kami nagsarsarita, Nana? Kuskusilapan nak ngamjak in kaskaso.
Nasakit siguro tinakam na tawan baro sapatos na idi Pasko Isu nga agpaiso ti pagsaksakitan tinakam na kanyak nana. Usto atap no maamiris na ti bidot na. Naririntumo nga men. Imbis nga agyaman, taada man nagregalo nga ipag na. Saan taday tariri na may tinangro na. Kaano pa'y ang nagawid kayo, Nana Saria? Idi kalman laang Erika nakaw. Kat, kumusta ngay mo, ti baro atawan niyo? Na-enjoy mi mait uray kaskasanaw. Da kayo ngay. Jack na-enjoy apulos, Nana Saria. Ay nawaw, apay mait. Wana, tanaki baro atawan ti kabsat kan ipag ko, ijay balay. Mayat ki di ata na kumpleto kayaw. Oho, apay diyo amo, akagurak launay, dayjay nga ipag ko. Ay na Erika aya. Baro atawanan. Sursurwam ka di ti agpakawan. Wano saan agmove on kan. Ay nawaw. No para kanya kat awan ti basol ti ipag mo keng ka. Uray siyak mit No nariri ti maikan iti regalaw. Talaga adjakon ikan inton sumarunaw. Anya? Baliwam ti kasde nga aramid mau. Be grateful no adda na awat mau. Rumbeng na laang nga agyaman ka. Laglagi pa asaan nga amin nga ipag ket kas iti ipag mau. Ay nawaw! Simple man winunginginaan ti regalo anaawat mo, rumbang nalaang apagyamanam. Tinapatag, nagtaod daytoy iti puso tinangted, wenno nang irigalo ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat ar-aramida man ang Melinda. Ay nawaw. Kas makita met, madama nga isagsaganak dagiti masetas nga order da kanya. Tulungan kan manang. Ay nasaanen. Kabaalak met kit di daytoy ading ko. Tulungan kan tapno nabibiit amalpas. Ay na amok at damanan ka sa pulam isong ay may ka dito'y balay. Ibagak to inton madamdama manang. Tulungan ka pa'y. Ay na ibagam kit din no anya day tatap no amok. Ko, adda manen bayadan mi ije pagadalan manang. Ay nawaw, manan. Sa anak ama ka-exam no saan ama bayadan dayjay. Amo yung mo't private school ti pagad-adalak. Awan pa'y kwartak ita. Mauray mo ka din no bilang laang. Masapul nga agdiskitarak pa'y ading ko. O sige, orayak manang. Numabalin, ita kumamot laang alawas. Nagsweldo kayo ka din, lakay. Minton bigat pa'y bakay. Apay ka di. Mabalin, apabuludan nakpay laang. Ay nawaw. An-anuam ti kwarta. Pagbayad ko man ni Christy, di pagadalan da. Sige. Ited mo pa'y lang kinkuha na ti sweldok. Uray di kagudwala ang alakay. Adapay matkit din na paglakwak iti masetas. Iso ti inayon ko, tapno makumpleto, ti kasapulan na. Kumusta ka numot ti panagadal na? Dayta ti jak sinaludsod, ang saysayaatan namat siguro Ammo namat, nagbanugak ti kwarta, agas gastusan na. Sa pa'y private school ti pagad-adalan na. Kapilitan ata isumat nga minta ayan ti kurso akayat na lakay.
Sa dino manan ti papanam, Kristi kaanakan. Iti ayan tigayim ko, Auntie Helen. Ay nawaw, day ta agpalpaliwawang samot tin into naram. Dakas ka di ti agenjoy, Auntie. Saan adakas ti aginjoy? Ngamno siyak ti sika, nasaysaya at tupakitang dan kakiday. Tapno saan ati kwarta ti kapsat mo tinamnamaem. Sipud pimusay ti inayo, ni manang mon ti timakder nga inam. Amok dayta, saan kumat nga iliblibak dayta ka? Anya garot ti aramidam. Sumapul kamitin ay ti pakitang danam. Saan kat aday ta agpalpaliwawang ti paglaingam. Ay na, Auntie, di nakisuro ta amok tar aramida. Anya? Nasalaw ko ni Kristi akanakan tayo gisinto itay bakit? Kadwa na dagiti gagayam na. Wana takas tamat ti biyag akayat na. Ti agpalpaliwawang. Agis-eskwila ka di pailaang dayjay, wano? Wan mo't papaeskwilaan ni manang na. Apay ngamin asaan mo't amakitangdan. Amo pa'y man mo't iti dayja akaanakan ta. Gaputa ada ni manang na, kat kastamot tan ti aramiden na. Day tamang namnamalaang ti ammo na. Naimbag tawan pa ti anak daydwa. Naku nampay lakay. Numaadaan da iti anak, saan to ang masangon ni Melinda ti agtrabaho. Alang ti kwarta pagbayad ko, manang. Agtugaw ka pa'y, tada pagsaritaan ta. Ay nawaw, anyat pagsaritaan ta, manang. Sa dino tinapnapanam idi Sabado. Ha? Anya di nangag ko, nag-outing kayo manan, kadagiti gagayam mo? Wan, manang. Nagauting kami nga ron. At damat gayam kwartam. Apay ngay, asaan nga iso ti pagbayad mo iti pagadalan? Ni manang met. Awan tinagastos ko, tain libre na klaang tigayim ko. Ay, saan man asyak ti ulbudam si ka, Kristi? Na, pudno ti bagbagak, manang. No asino met day tangag pulpulong kada kayo Naimbag kumamot no pudno ti dandanon na. Incomplete mo nga rod. Alaam ti kwarta a pagbayad mo iti pagadalan. Siguraduam laeng ang makaturpos kay ti kolehyo. Anya ti kunam, Beshi? Inungtan na ka ni manang mo? Wan, kasta unay ti unget na kanyak itay. Adda na gidanon anagauting tayo idi Sabado. Ay nawaw, asino nga ta? Day tati jak mo. Awan mo't imbaga ni manang. Basta nagunget laang kanyak Ngam di balin agano sakpay laang ita. Agpamarangak anasingpet, takasapulak pa'y titulong na. Ay wala, numasapol ang makiplastikan ka, aramidem. Nako nampay, friend. Bumalasak to, numalpas ko ti kolehyo. Mayat ti diskartim Siyempre numasapol nga agin si singpet da tao, aramida. Kaya't ko ti makaadal, tapno addan tumat ipanakkel ko kankwana. Saan anakaadal day Jake? Si kabat gaya Melinda kanakan, Adda ka din ni Auntie Helen, Angkal. awan na antib. Ada na panan na. Apay ka di. Umay ko laang matkit di i-deliver ti masyetas nga order na, Angkal. Binayadan na ka di. Wan, Angkal. Fully paid. Iswada kayo pa'y laang ti mangi receive, wan. Mudko nga rodan na kong. Ado ti sideline mo Wan tauray awan pa'y anak mi ka ni Tino, at damot ti kabsat ko, apapaadalag. Sa bagay, nung makaturpos ni Kriste, dakkel tumat katulungam. Wan Angkal. Nang runa pa'y kat sa anak mo't anakaadal. Isunto ti mangitakdar iti pamilya mi no makaadal. Hawanin makunak na kong. Talaga responsable ka kapsat. Bagbagam lang ti kapsat mo. Tapno saan ati agpaliwawang ti ammo na. Ayan ti masitas ko lakay. Ha? Anya masitas bakit? Ay nawaw, jay may in-deliver ti kaanakan ta Ay, wan! Aday jarwar, tilagat gatangam mo't bakit? Wan tapno makatulong ak laang iti kaanakan ta. Suportaran ta ti negosyo ni Melinda. Nagadumot ti sideline da di akanakanta. Wan nga raw, ilako na mo't amin, amabalin ama ilako. Kasta talaga no nagagat ti may sa tao.
Nagasat launay ni Kriste, takas tanimanang na. Ure na kaungungat, kat aramidin na ba't amin para itikapsat na. Podno launay tanak unam lakay. Sapay la kumaata makariknamot daye a Kriste. Tulungan na kumamot ti bagina. Makitangdan tapno saan laang ati itid ni manang na ti urayan na. Ay, adaman ng timabayadan, Beshi. Wan nga rod, nagadumot abay bayadan tayo. Kasano pa yan, dayta? Naimbagkan ka ang taada ni manang mo. Ay nawaw, adda ni manang ko, nga masapul mat nga agpamarangak. Amumot, nakaungungot kan istrikto launay dahi a babae. Wen ang adalata pagdawatam. Sa bagay Agano saklaang iti do atawan. Do atawan laangan nga agpamarangak anasingpat iti matang na. Numalpas ko ti kolehiyo, isumat ti singirak. Ay, nawaw. Una, itangamin kat agul uli makaklaang no adda ibagbagana. Singirak to, numalpas ko ti kolehiyo. Kasanulaangan, numaamuan na ti maipapan iti dayta a planom. Ay na friend, di na maamuan no agulimag ka. Ay, unay kan, Beshi. Apay ko mga agpulong akken kwa na ngay. Uray siyak met ano kasta ti kapsat ko. Talagang agin sising putak met. Ay nawaw, anya ti kukwaam dito'y sentro si Ka Kriste. Ay, kuha manang, si kamat gayam. Asino dagiti kakadwam Apay a pinanawan da ka, idi nasitgan kayo? Dagiti gagayim ko manang, mabaindalaan kan ka, iso apim manaw da. Ay nawaw, apay matakasta? Di mat imbagak keng ka, ang makitangdan ka no awan ti klasem. Tapno adda na yunak, no kasta nga adda manen bayadan yo. Awan nga rod pakitang danak manang. Awan kunam, kat di kamot ngamin agsapul iti pagtrabahwam. Anya ti kayat mo? Trabaho ti umasidag keng ka? Di na kumamat sermonan manang, di nak ibabain. Asino ti maayatan iti kastangar aramidem ngay? Ipuspo nyo pa ilang ati sermon nyo kanyak manang. Ha, mapankan to ije balay inton malam, taag sarita ta iti nalapat, Kriste. Anyat imbaga ni manang mo. Hey, makapaasar nga ro dahi Amelinda. Amo na nga ado ti lumablabas, sermonan nakpailaang mo. No anya nga minti aramiden na dito'y sentro Day tanga ro. Nakabutbutang gayam ni manang mo anya. Wanang, iso akagurgurak launay day jay. Maawatan kan ita. Mapanak pa'y ijay balay da inton madamdama. Sigurado a sermonan nakmanin, uray adda ni manong tinong. Ay nawaw, saanan aparikot day takang ka. Di mat nalaing ka nga agpamarang. Ay wana, agin sising putaklaan ita. No makaturpusa. Awan matan bibiyang ko iti day jay a tao. Ne, alam sa amod ka apam. Maasarak nga rod iti nadamag ko lakay. Ay nawaw, anyat na damag mo. Taagin sisingpet kanulaang ni Kristi kanyak. Ngam no makaadal, awan kanun tumot tan ti bibiyang na kanyak. Anya, asino mo't tinangidanon di kastaken ka? Saanan anapatag no asino tinangidanon kanyak? Oo, naimat di kasta pa nagsasaw ti kapsat mo. Hagin sisingpet laang gayam ti loko, tada kasapulan na kanyak. Anya nga rodon ti plano mita, kasano ti panagadal na. Makamumatan di na namnamaan agas tumusakpay ti panagadal na. Nakabutbutang timang paadal iti kabsat akasta ti kapanunutan na. Wala, ang mga numakaturpos ko't ibadag na kamatang. Hay, day tangarod kat. Narigatan. Sapay awan nalpas ko. Iso lang arudan ti mabagbagaan takamali ti aramid na. Naturad pa'y laang ngagsasaw iti kasta. Awan pa'y naragpat na ng kastamatan. Nakalaslastog. Isu ahuston. Agpin natangkan kamilatan. Ustumat lang tapno awan paggastusak. Itian niya agapungay nga agbanbanogak ken kuana. No imay ka dito'y balay, takayat mo ti agpatulong kanyak, wano adamanan ti bayadan yu di pagadalan, di mo namnamaan nga ikang kapay, Kriste. Anya?
Ti kunam kade kat jak maamuan ti may papan iti planom, Ni, anya plano manang? Amok ano makaadal ka kat lumastog kan. Anya? Di kan agin didiam mo, taamok ti planom. Sino mat nga iti? Di mon saludsudan, no asino ti nangidanon kanyak. Ti kayat ko amaamuan ita, kat no apay akasta ka. Nasakit tinakam mo kanyak, takanayon ka abagbagaan, kadagiti bidot mo, kasta ka day? Manang... Naimbaglangan tada nangidanon kanyak. Diyak la impagarup, ape kimatgayam ti kinasingpot ngay pakpakitam kanyak, akabsat mo. Manang, saan kumamutakas ta? No kayat mo ti makaadal, agtrabaho kamat, awanan tinamnamaam at tulong, manipod kanyak. Di ka matan simsimrak, Beshi. Apa yan? Saan kun nga ituloy ti panagadal ko, Beshi? Ay nawaw. Iti anya aga po? Awanan. Saan na kun atulungan ti kabsat ko? Ne, apay kanumot ngay. Tada nang idanon nga agpampamarangak lang. Anya? Amo na matanda iti dakis ngayon sa usawang ko may papankan kwa na. No asino nga tamot ati awanan bain anang idanon kan kwa na. Ay, saan asyak day ta, Beshi? Ang mga nudag iti daddumaan nang iistorya Makapaasar. Saanon amatungpal ti arapaap ko ang makaturpos iti kolehyo. Jakmut ka ba ilan apagadalan ti bagi? Kunakman no agad adal ni Kristey. Diyak amo ante. Ay nawaw, apay adi mo amaw kat kapsat mo mo dayjay. Insardeng kon timang paadal ken kuana ante. Iso mo lagayam nakitak iti may sa restaurant ije sintraw. Nasayaat mo't ata napanunot na ti agtrabaho. Agam apay adi mo tulungan ti kapsat mo ngay. Hay na, nakabutbutang timang paadal iti kabsat akas ti galad na ante. Iti kasdi apa nagsasauna kat amuklatan nga ibaddak nakto inton makaturpos iti kolehyo. Anya? Dayta ti pudno ante. Nangag ko ti voice record idi imbaga na apam maranglaang ti kinasingpet nga ipakpakita na kanyak. Peke ti kinasingpet na kanyak, Auntie Helen. Sigurado ka kadeng, iti desisyon mo bakit? Di mong tulungan ti kabsat mo. Saanan lakay, jay ko nakngarudan, nakabutbutang ti kabsat ko no makaadal day jay. Sigurado alumastog pay. Sayang mo't ti mano atawon na tinulungam. Di bali latan nalpasan. Pagyamanak latan, tanaamwak ti kas ti aplano na. Jaklaim pagarup asa iro matgayam ti kabsat atultulungak. Agnakamat siguro, ngawan ka mang tulong kenkwana bakit? Hay, adamatan kenkwana day talakay. Awanan bibiyang ko iti dayjay a tao. Saan mo't gaya man nga sa eskwela ni Kriste, Helen, bakit? Nagikat, tanauman ni Manang na. Nakasaritak ni kaanakan Melinda, idi napalabas nga aldaw. Kat nakabutbutang titumulong, ta ang mga no ibadek nakto kuna nakiden. Noon nga mo't ngamintin sa usawang ni Kriste, Basol na pala ang ano saan atulungan ni Manang na. Narigat tumot ang mabagbagaan. Naimbag kumano saan akas jay ti panagsasauna. Sayang tinarugyan na. Awanan maaramidan na, ta saanan akayat ni Manang na apagadalan. Dito'y magayam ti pagtrab-trabahwam, Kriste kaanakan. Wananti. Awanan planaw nga aginrolmanan. Awanan, anti. No apay mo nga may akas jay ti panagsasaom iti kapsat mo amang tultulong keng ka. Uray agbabawi Saan mo tan ang maisubli tinapalabas? Ta siyempre, mabutang matan ni Manang mo. Nang runa kat saan anak kaadal dayjay. Amok day ta, anti. Mabutang ni Manang mo, ta ang mga numakaturpos ka, kat ibadek mo ti kapsat mo, ang nagsakripisyaw tapno makaturpos ka. Anyat maaramidak nga, kat nalpas mo tan, anti. Kayat ko ti agadal, awanan. Nalastog ka nga men, iso aday ta. Nauma ni Manang mo, awanan ano siya mong ti makitang tangdan, anya ngay nga raw. Ay, nawaw! Respetuam ti tao nga agsakripisyo tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Di ka agbalin analastog,
Tapno saan da madismaya amang tulong ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.